Kapitulli 3 Korinthasve, rreshti 17. Και cilat Korinthas? 1 Korinthasve. Στο τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο Κορινθίους, αδελφέ. Πρώτη λοιπόν Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο. Πρώτη Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prish atë, sepse tempulli i Perëndisë i cili jeni ju është i shenjtë. Pyetja është, si mund të shkatërrohet, si mund të prishet ky tempull që është trupi jon? Αδελφέ, είναι το εδάφιο, να το διαβάζεις και εσύ στα ελληνικά, το 17 που λέει αν εσείς είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός... Θα σε φτύρει όταν φτύρεις το ναό του Θεού. Ναι. Ναι. Cila është pyetja dhe Πολύ herëton? σωστά. Si prishet trupi njeriu? Πώς thirrete δηλαδή? Πώς μπορεί να φθείρει το σώμα του ανθρώπου? Όταν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος πηγαίνει στα μπαρ και ξενυχτάει ή πίνει, δεν το καταστρέφει το σώμα του. Kur një njeri shkon në bar, han dhe pin dhe nuk e prish trupin e tij. Όταν ο άνθρωπος πίνει ουίσκια και παθαίνει μετακύρωση του ύπατος, δεν κάνει ζημιά στο σώμα του όταν πίνει. Kur një njeri pin uiske dhe tepron me të pirë dhe nuk i bën dëm trupit të tij. Όταν καπνίζει, δεν κάνει ζημιά στο σώμα του που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Kur pin cigare nuk bën dëm në trupin e tij që është tempulli i frymës së shenjtë. Δηλαδή πριν από λίγο άκουσε το λόγο του Κυρίου και μπήκε μέσα του το καθαρό. Το Πνεύμα του Άγιο του βάλε το λόγο του Κυρίου μέσα του και βγαίνει έξω μετά και πάει και καπνίζει ένα τσιγαράκι. Domethënë tani dëgjon fjalën e Perëndis, erdhi fjala e Perëndis nëpërmjet frymës të shenjtë në trupin e tij dhe pasi mbaroi predikimi doli jashtë pini cigare, dëm trupit të tij. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος φθείρει το σώμα του και ο Θεός είναι εναντίον του. Και ο Θεός? Είναι εναντίον του. Kjo do të thotë se njeriu prish trupin e tij dhe Perëndia është kundër tij. Πάει να πει ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα του να έρθει ο Κύριος και να κατοικήσει μέσα μας και να γίνει το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Kjo do të thotë se njeriu nuk e ka kuptuar që të vijë Perëndia dhe të bëjë banim të tij në trupin ton dhe ne të shkojmë pastaj ta prishim. Όλα τα γεννημένα παιδιά του Θεού είναι ένας άλλος λαός. Të gjithë bijt e rilindur të Perëndisë janë një popull tjetër. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας λέει ότι όποιος φθείρει το ναό του Θεού θα τον φθείρει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός θα είναι εναντίον μας. Ότι δεν προσέξαμε το σώμα μας. Për këtë arsye, thotë se nëse dikush e prish trupin e vet, atëherë vetë Perëndia do ta prish atë. Θα μου πει κάποιος τότε να μην δουλεύω για να μην το κουράζω, να μην και μπορεί να πει πολλά ένας τεμπέλης. Dhe mund të thojë dikush që është dembel për shembull, atëherë mos ta lodhi trupin, sepse është tempulli i Perëndisë. Δεν λέει όμως αυτό η Γραφή. Por nuk e thot këtë shkrimi. Η φθορά του σώματος γίνεται με κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος και δεν είναι φυσιολογικό. Prishja e trupit të njeriut bëhet me gjithçka që bën njeriu që nuk është e natyrshme, domethënë fisiologjike, më thash. Και μετά του βγαίνει σε κακό. Dhe pastaj i del keq. Αμήν. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο ακόμα. Nuk e di nëse doni diçka më tepër për këtë temë. Pastaj. Po. Megjithëse është çështje e ditës, domethënë edhe kjo shikojmë sot është bërë modës tatuazhi. Μια που είναι θέμα του απόψινου κηρύγματος, μηνύματος. Στο σώμα του ανθρώπου τα τατουάζ που βάζουμε. Çfarë mund të thoni për këtë gjë? Τι μπορείτε να πείτε γι' αυτό? Δυστυχώς είναι μια μόδα τελευταία. Fatkeqësisht kjo është një modë e fundit. Η οποία υπήρχε
και δεν είναι τωρινή, δηλαδή υπήρχε πάντοτε. e cila nuk është edhe e tanishme, gjithmonë ekzistonte kjo. Και ήταν πάρα πολύ σοβαρή παράβαση αυτή για το λόγο του Κυρίου. Dhe kjo mënyrë ishte shumë shkelje në fjalën përpara fjalës së Perëndisë, domethënë. Απαγορευότανε στην Παλαιά Διαθήκη να κάνεις πάνω στο σώμα σου, λέει, εντομές, στίγματα διάφορα. Në Djatën e Vjetër thotë se ndalohej në trupin e njeriu të bënin tatuazhe, prerje të tilla, stampa. Επίσης κόβαν τα μαλλιά τους έτσι εδώ στρογγυλά όπως κάνανε οι Αιγύπτιοι. Gjithashtu prisnin flok. Αυτό το κάνανε όλα τα έθνη βέβαια και αυτό δεν άρεσε στον Θεό, δεν ήταν ωραίο αυτό. Συγγνώμη αδερφέ, πες μια άλλη φορά. Πώς τα κάνανε τα μαλλιά? Οι περικύροντες λέει κάνανε έτσι ένα κυκλικό κόψιμο εδώ στο κεφάλι στα μαλλιά τους. Bënin një prirje domethënë të rrumbullakët sipër te kokat e tyre. Απαγορευόταν αυτό. Ndaloi edhe kjo gjë. Ο άντρας κουρεύεται κανονικά όπως κουρευόμαστε εμείς τώρα. Mashkulli duhet të qethet normalisht, ashtu sikur se qethin edhe ne sot e kësaj dite. Τώρα, στη σύγχρονη εποχή όλοι το έχουν δει σε ποδοσφαιριστές, σε μπασκετμπολίστες, όλοι έχουν μανία να κάνουν πάνω στο σώμα τους σημάδια. Ato i kanë parë tek futbollistat, tek këngëtarët, çfarëdo që shohin tek ato, duan t'i bëjnë në trupin e tyre. Θέλω να σας πω ότι αυτά μετά δεν βγαίνουν εύκολα. Duhet t'ju them se këto tatuazhe pastaj nuk hiqen kollaj. Αλλά και κάνουμε ζημιά στο σώμα μας, γιατί σε εκείνο το σημείο δεν αναπνέει το σώμα αναπνέει και από το δέρμα, δεν αναπνέουμε μόνο από τη μύτη και από το στόμα. Gjithashtu bëjnë dëm në trupin e njeriut, sepse në atë vend ku është bërë ajo stamp ose ajo tatuazh, nuk merr frymë lëkura, sepse njeriu nuk merr frymë vetëm me gojë, por edhe me anë të lëkurës. Αυτό τώρα είναι, πειράζομαι τον Κύριο, σκεφτείτε τώρα μέσα στο σώμα μας να έρχεται να κατοικεί ο Θεός. Kjo është të të ndosh Zotin. Ja mendoni tani në trupin tonë të vi të banoj Perëndia. Και εμείς αντί να δώσουμε τη δόξα, ζωγραφίζουμε φίδια, ό,τι του κατέβει του καθενός στο κεφάλι, ζωγραφίζει πάνω στο σώμα. Dhe ne në vend që t'i japim lavdinë atij, marrim dhe pikturojmë qoftë edhe gjarpër apo çfarë pikturojmë gjithë secilin trupin e tij. Γενικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, δεν κάνουμε τίποτα το οποίο είναι έξω από το φυσικό. Përgjithsisht duhet të kemi në mendjen tonë të mos bëjmë asgjë që të jetë jashtë jo natyrale, domethënë. Όταν ο Παύλος μίλαγε το λόγο του Κυρίου, Kur Pali fliste fjalën e Zotit, μίλαγε καθαρά και έλεγε ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Fliste pastër dhe thoshte se trupi jonë është tempulli i frymës së shenjtë. Το σώμα μας είναι Άγιο. Trupi jonë është i shenjtë. Για σκεφτείτε ότι έρχεται και κατοικεί ο Θεός μέσα. Për këtë arsye vjen dhe banon dia në te. Γι' αυτό τους λέει να πάρω το σώμα μου και να το κάνω μέλος πόρνης. Për këtë arsye thot ta marr trupin tim dhe ta bëj pjesëtar të një prostitute. Πολλοί λένε δεν μη σας νοιάζει το εξωτερικό, ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το εσωτερικό. Shumë thonë të mos ju interesoje trupi i jashtëm, Perëndia shef zemrën, njeriu e brendshëm. Όχι, αδερφοί, μας νοιάζει. Jo vëllezër dhe motra, na intereson. Για να το δούμε αυτό, Ρωμαίους 12 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Dhe këtë mund ta shohim tek Romakët në kapitullin e 12 në paragrafin e parë. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë të Perëndisë ta paraqisni trupin tuaj si flitë të gjallë të shëjtruar të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj Και το 2 εδάφιο, διάβασε και το επόμενο.
dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj, që të provoni cila është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndisë. Εδώ τώρα λέει ότι το σώμα μας προσφέρουμε στο Θεό θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστον. Këtu thot pra se trupin tonë e ofrojmë tek Perëndia flijim të gjallë dhe të pëlqyer përpara Perëndisë. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εγώ λατρεύω το Θεό μόνο με το πνεύμα μου. Nuk mund të thojë dikush se unë adhuroj Perëndin vetëm me frymën time. Όχι, και με το σώμα λατρεύομαι τον Κύριο. Jo, edhe me trupin e adhurojmë Zotin. Γι' αυτό λέει να παραστήσουμε το σώμα μας έτσι. Për këtë arsye thot ta paraqesim trupin ton kështu, ώστε να φαινόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. që të dukemi se jemi të krishterë dhe besimtarë. Αυτό τώρα ξέρετε πως το λέει η λογική λατρεία. Dhe këtë e quan adhurim logjik. Ο άλλος στον κόσμο δίνεται αλλιώς, συμπεριφέρεται αλλιώς, μιλάει αλλιώς, βρίζει. Tjetër në botë vishet ndryshe, sillet ndryshe, flet ndryshe, shan. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου του. Për këtë arsye thot mos konfirmohuni me këtë botë. Ο κόσμος αυτός έχει ένα σχήμα. Kjo botë ka një trajt. Βλέπετε ένα παπά στον δρόμο, λες αυτός είναι παπάς. Shifni një prift në rrugë dhe thoni ky është prift. Βλέπετε ένα στρατιωτικό, από τη στολή καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι στρατιωτικός. Shef një ushtar në rrugë dhe nga uniforma atje kuptoni se është ushtarak. Βλέπετε στον δρόμο, παραδείγματος χάρη, αυτούς πώς του λένε τους προσκόπους. Λες αυτοί είναι πρόσκοποι, ξεχωρίζει από τη στολή τους. Pra nga vetë veshja që ka gjithse kush veçohet dhe tregon se çfarë bën kush është. Ακόμα και οι εταιρείες βάζουν το προσωπικό να φοράνε την ενδυμασία που θέλουν εκείνοι, που είναι αρεστοί στην εταιρεία. Ακόμα dhe firmat e ndryshme kanë uniformat e tyre për të treguar se cilës firme i përket punëtori. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας πρέπει να ξεχωρίζει. Αν είναι άντρας, πρώτα απ' όλα είναι γυναίκα. Për këtë arsye kjo do të thotë që se trupi jon dallohet. Për shembull, άρασαν και φίλοι επίσης αυτός ο Θεός. Se pari do të dallohet cili është burri dhe cila është gruaja, sepse Perëndia tha në fillim, Perëndia krijoi mashkullin dhe femrën. Ο Σολομώντας λέει ότι στο τρίτο κεφάλαιο της Ερμηνείας έσκυψα λέει από το κεφάλι μου και είδα γυναίκα η οποία είχε σχήμα πορνικών. Solomoni tek fjalët e urta në kapitullin e 3 thot se ktheva shikimin tim mbi te dhe pash se trupi i saj kishte trajt kurvërie. Πώς του καταλαβαίνει ότι αυτή η γυναίκα είναι έτσι? Si e kuptoi Solomoni se ajo grua ishte e tillë? Από το σχήμα της στο εξωτερικό. Nga paraqitja e saj e jashtme. Εμένα τώρα έρχονται εκεί στη δουλειά όλοι, δεν τρέπονται πια καθόλου. Γυναίκες τίποτα, δεν τρέπεται κανένας. Tani në punën që punoj, unë thot vinë atje, nuk ka turp paskush, domethënë, nuk i vjen turp askujt. Grasi. Ό,τι μπορούν κάνουν να γδυθούν, να φορέσουν ένα ένδυμα που να είναι προκλητικό. Çfarë të munden bëjnë që të veshin një veshje që të jetë ngacmuese, tunduese. Προσέχετε εδώ, όπως μας έφτιαξε ο Κύριος, να ξέρετε, αυτό είναι το σωστό. Shikoni tani, ashtu sikur se na bëri Perëndia, ajo është e duhura. Λέει, η γυναίκα όταν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν. Thot për gruan, kur ka flok, është lavdi për te. Ενώ ο άντρας δεν είναι υποχρεωτικό να έχει μαλλιά. Ndërsa burri nuk është të detyrueshme të ketë flok. Αλλιώς θα έχει βγάλει ο Κύριος τον Πασχάλ από εκεί, δεν θα ήταν εδώ τώρα. Ndryshe pashun do ta hiqte Zoti nga mesis, do të ishte këtu. Η φύση τι μας διδάσκει? Ότι ο άντρας φαλακρώνει, η γυναίκα δεν φαλακρώνει εύκολα, εκτός να έχει κάποια πάθηση σοβαρή. Vetë natyra pra na mëson se burrit i bien flokës, ndërsa gruas nuk i bien flokët. Nuk ka grua pa flok, vetëm në ndonjë rast të rrallë për ndonjë smundllëk. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζουμε από την ενδυμασία
Pra duhet të dallohemi nga veshja και από τη σεμνότητα. dhe nga ndeshmëria. Οπότε, αδερφοί μου, όποιος τώρα πειράζει το σώμα του Κυρίου, δεν έχει καταλάβει τι κατοικεί μέσα του. Pra, vëllezër dhe motra, që të kuptojmë, kush e prek trupin e tij, nuk e ka kuptuar çfarë do të thotë tempulli i frymës së, domethënë që të jetë tempulli i Perëndisë trupit. Δηλαδή, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και κατοίκησε μέσα μου και εγώ ντύνομαι από άντρα σε γυναίκα. Domethënë ka ardhur fryma e shenjtë, banon në mua dhe unë shkoj dhe vishem si grua. Ή από γυναίκα σε άντρας. Apo gruaja të vishet si burr. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ju nuk e kuptoni këtë. Ο Παύλος αυτό του λέει. Δεν το καταλαβαίνετε, λέει, η φύση δεν σας διδάσκει. Pali këtë ju thot, nuk e kuptoni se vetë natyra ju mëson. Τώρα βλέπετε οι άντρες να κάνουν κοτσίδες στα μαλλιά και οι γυναίκες να τα κάνουν αντρικά. Tani shohim burra me bishtalet që lidhin, kurse gratë ti qethin fare. Εμείς τα ρηφή πρέπει να μείνουμε σε αυτό που λέει ο Κύριος. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ne do të qëndrojmë vëllezër dhe motra në atë që thot Zoti. Trupi jon është tempulli i frymës së shenjtë. Αμήν.